बुद्धि प्रदां शारदां शारदे सर्वदा सर्वदा स्वाकं सन्निधिं सन्निधिं श्री श्री गोविंदजी मणिमंदिर एवं प्रांत उभयोः माध्यमेन आयोजितः राज्यस्य श्री गणेश महाभागाः एवं अस्मिन् कार्यक्रम विशिष्ट अतिथिरूपेण ngasi atom si madugi centuries ki mamang da khoi Indian singna khoi geeta da khoi pad da yauraga brahmastra harisne tubba mang bangam bi haris aduna khoi ki pon mayam sin hangai namsal laga thanamba muslim singi oiba moigi domination amana sahi sa kaya man nyam zal laga thanam kai koi gi fajra basi gi hindu bet gi pot mayam si exposed to holam da thaira tarak maming je toran ga mayam si da madugi utnana bagi thap tok jana bi tanja phangnam da mathe kamana mo british sin pura mo gi colonial ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯄꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯝꯃꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯒꯣꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯒꯊꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯖꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ sigi pot mayam se koi taura kana ngasi masida phambiriba la ganesan ji magi life si sacrifice for a nation, sacrifice for the revival of our and sugumba leader mayam si ngasi bharat da thola kana ngasi koi ngasi sida phamba phangis ngasi sida phamis Govindaji temple si hana ge gamanari mayam yemgirabra nungai ramani gi yengda sangda loi phangka phajaram si sanbi sanau go se poraptana rajasthan dai porai rajasthan dai sem mayam sigi ai khoi gi aduna khujikti ai su ai gi thabak to bose atai de tokte ai haugat pada hoi line do sana mai latpa jai sujadev regu Govindaji Prabhu Vido Pakanga Koramaga Tabukshari Yumda Hanbada Rhino Sanami Budo Govindaji Prabhu Koramaga Happy Nasagi again I give it none did not talk to Budabni Madui Foreman Yangano and the Sim Minister Moon I want the Mayam the Piri Sidang Manipur Shamkalu Prajakalu Punjulu Habanina I canam yang deva I Manipur Pananaba Prajak Kananaba Prajanumai Hanabadunga Purva, there is an argument going on. Sambhavami yuge yuge. Everybody knows it. Sambhavami yuge yuge means every now and then I will come. Okay. What for? Vinasaya cha duskrita. To eliminate the evil forces, I will come again and again. That is Krishna's promise. You promise kiya hai. Now after seeing the newspapers and viewing the TV, the whole country, so many things are going on.